Assalamualaikum teman-teman. Wow, jumpa lagi teman-teman nih. Wow, ini ada Upin dengan si Ipin. Ada Marsha, ada penjaga Squid Game, ada Popit, Boba. Wow, ada Monkey. Wow, ini ada keluarga Upin dengan si Ipin. Wow, ada Kakak Ros. Wow, banyak ternyata, ada meme juga ternyata teman-teman ini. Wow, ini ada ondel-ondel polisi. Wow, Squid Game. Wow, ini ondel-ondel pocong ternyata teman-teman. Oke teman-teman, kita amankan dulu ini teman-teman nih, si ondel-ondel pocong. Wah, mantap nih teman-teman nih. Wow, kita amankan apa lagi? Wow, ini dia si Upin dengan si Ipin. Oke teman-teman, kita amankan Upin dengan si Ipinnya. Wah, mantap teman-teman nih. Oke teman-teman, wow, ini ada Marsha. Oke teman-teman, kita amankan si Marsanya dulu nih teman-teman nih. Oke teman-teman, kita taruh lagi di sini teman-teman nih. Wow, seru nih teman-teman nih. Oke teman-teman, wow, ini ada penjaga Squid Game. Wah, keren teman-teman nih. Kita taruh lagi di sini yuk teman-teman yuk. Oke teman-teman, wow, ternyata ada penjaga Squid Game juga. Wow, ini apa lagi nih teman-teman nih? Oke teman-teman, wow, ini ada Monkey. Wah, mantap teman-teman nih. Ternyata ada si Monkey-nya juga di sini ya. Oke teman-teman, kita taruh lagi di sini teman-teman nih. Wow, mantap teman-teman. Wow, ini si Boba. Wah, mantap teman-teman nih. Ternyata ada si Boba. Oke teman-teman, kita taruh lagi di sini teman-teman nih. Oke teman-teman, wow, ini ada Pop-It-nya ternyata teman-teman nih. Oke teman-teman, kita amankan si Pop-It. Oke teman-teman nih. Wow, apalagi yang kita amankan ini teman-teman ini. Wow, ini ondel-ondel polisi. Wah, keren teman-teman. Ternyata ada si ondel-ondel polisi. Oke teman-teman, kita taruh lagi di sini teman-teman nih. Wow, mantap nih teman-teman. Oke teman-teman, apalagi yang kita amankan? Wow, ini dia teman-teman nih. Wow, ini Squid Game. Oke teman-teman, kita amankan si Squid Game dulu ini. Oke teman-teman, wah seru nih teman-teman nih. Oke teman-teman, apalagi yang kita amankan? Wow, ini si Payuji ini teman-teman. Wah, mantap teman-teman ini. Wow, ini wah, mantap teman-teman. Ini ada si Opa juga ternyata ya teman-teman ya. Wah, keren nih teman-teman nih. Ada si Opanya juga ya. Oke teman-teman, apalagi? Wow, si Meme dengan kakak si Ros. Wow, ini kakak Ros. Wow, oke teman-teman, kita ambil lagi teman-teman nih. Wow, ternyata ada Meme dan kakak Ros. Oke teman-teman, kita taruh lagi di sini teman-teman nih. Oke teman-teman, wow, ternyata banyak juga mainannya di sini ya teman-teman. Oke teman-teman, cukup sampai di sini pencarian kita, tapi jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman.